Nilai Pikalan Kanda pi tharai kan ni kapisa Kali jauh na kan ni Ba ka hospital te kala jingai nang ni Binti Ashwa hang ni hadu nda de por kamu Sister hapsiu kat no ma Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor Ito hadirin ini hendak sirin mengelayo ejintip ba kandon kajiwan jongu Home Minister jongka di India sani kajela jongi di mengelayo banyak appointment banyak kendu limba ke state government bat kaji kendu ham taski hi nganam la badong ba kadi ka pasisok le mam sisok ndre kesulong no hot wasnap ini ndre kimat i bagi keren taski long ka LP nang ta ka border issue haringkat ka khanet ka bapra bat kumju kiwi de ba to di habede ba LP pat dio di sim layo no ka official status ka jubab ka basai hadu utamane bat nak liang sang hi kumai laju le no julong hadu ni klimat yang persang bantenru ban yo rekam ya ka LP hani ka jelau sungi di habede ba ka jumpung ikin kasih ka khanet ka bapra ladon lang ki nong mikmat na ka kasi auto society ru bat katai ki maki kin kam batai company ya to benta ti bede bat ba border issue na kaliang jong Home Minister la kan shai ba kani ka benta joki akli state ne lali don kam ba bon ro pleng ban midiet ya ne kam ti ka por ke batai apa kanunu issue ka simbasang kam don ka jingapen kamut ba pin ai ka we Pesim nak ada ketiaman pesim nak ketiga diang. Ini yang skam hinongrem ki bangi yang nadu di balaseng sengi. Hoi kinoilam ki barem ru kelakan kaju hinongrem mangi bandaru ikran kaju hinongrem kamdan gajing pen habe de wano kamat wano ka issue jongka joseng baka jadmuri berpoi. Kata ka por seperti lada ka sarkar kali ida ka por namar ba kumanglakan bangi pen ya ka kamat ya issue inomla balada ini mentengku dak bor met suher su ya kan benta lengkap na Home Minister habdai berkini kimat kumbang lakran himane ba ngamla padong ba kadi kan jingalang ka basaiso kadi bom saiso hendai ngasuka kai bangala padong ni ba hoi la shong la snap ya kai bagi konsko